ayami mwanwa toto Ejuma Sabaku mama Abidi onyame Odisenya waye ayama matoto Apollo ajene tiasesu Ayeli Sabaku mama Abidi onyame Ayeli Sabaku mama Abidi onyame And I say, Sabaku mama, Abidi onyame. Oh, yawaye ayama wato, Apollo ajene tiasesu. Aye, Sabaku mama, Abidi onyame. Yawaye ayama wato. Oh. Abolo ajene tiasesu aye Sabaku mama Abidi onyame da 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 no part Identify your station. I ain't got 93.3 FM station radio. Yeah, pause again. Okay. Fatasa woji ayeyi O fatasa woji enose Sewo keka wo Atamfo hwehwe ase O fatasa woji ayeyi Sewo keka wo Atamfo hwehwe ase O fatasa woji ayeyi O fatasa woji ayeyi Ore fatasa woji enose Sewo keka wo Atamfo hwehwe ase Ore ayata Wamaya musa Okuya woko O fatasa woji ayeyi Biden wanyamia yebiyabo Wokedi na yedi ya kapo Yeshone nina Jesus name Amen Yeah O fatasa woji ayeyi
Ufata se woji enasi Usena fata rade se wokeka wohua Apo bibiase Ufata se woji Musuta Wama mehuse Okuyi ye woko Ufata se woji Wama ye huse Okuyi ye woko Ufata se woji Yuayata Watia wayamaya yes ya fatano wame siasa dia dawase ya bia dawase amen Identify your station. Ayenkan 93.3 FM station radio. Yeah, boss again. Okay Radio papa. Boss again. Thank you. Station with the Best music. I love the music. Best music. When
93 FM. Radio Papa. Thank you.
3 FM. Da Nyankopon ede adom yen ene sa yo so se ye ma ye ni enje ewom eni nti se nadue tachama da bodwem na se moja di umu afrusani akase rade meda wasio wono mo ye ni omu koda enye bebre enye omu nyina na sore ye de tachama da bodwem dia na moja di umu afrusani koba dia asedan kuto Juma and wasugusu awutie wa henka 93.3 FM sono. Ene eye June boso meda tosu edionu baako wa fempinu ene edionu baako emo. Nature 21st June 2021 ene eye Monday. Sa wotwere no awatwere obotentim anu ntia na pesa onfa ho ntwere na afa ho twere no o afei ene ya sha na wotwere na se nti wonfa ho ntwere no a ye ne saa Juma ena wasugusu awutie no enti sama me afei ena wabadwo mu awoboabo ntoso ne onya adoana no me ma wajuma wosu awoteka mu afei ena wokọ adwuma me ma wajuma asofu ejina kwa ho preach nyina me ma adwuma se ni nyina ya adwuma ni bia ai enti enkoto se pramo beto me no wa enete ha metra mo dia mama ni akwabena costi me afra me afia ampofo enu timesa wa da juma de yachi ewa be fontentan kase ne so henkan 93.3 FM no capital letter so draw no de and question of the day no Kwame Asanto e de beto so enti na wo de wagenche no afa ho ena so ye da nyame asenti wo waseda bia no so twroto ho henkan 93.3 FM seda no 4405948410044 Adishi moja dia shegwamo ahuru mi wo boniki kawanina Yesu mi kawasita waji mi kwa o beshia otia amda so te me bonimo
Adishimo Debbie Shagama. Ahoro mi wabane kikawanyina. Meda wasinza wa Jimiko. Meshia wadia. Kameda zote mi bonimo. Aye. Enti udi di asaka kra enipa so odien. Meda wasinza wa Jimiko. Meshia wadia. Kameda zote mi bonimo. Enti ana yada nyankopon ase o, yada nyankopon ase. Last week ya kukushi ase ya famu a ba be sisa bre wo da so te ase edi fufu anape ya. Da nyame ase. Meshia wadia. Kameda zote mi bonimo. Wama mubo mechi domi ya Kwame Asante Bra Nelson. The producers no no mo sa bonyomo ma me Bra Nelson e bonyomo no. Kwame Asante na die ko Facebook. Di afia ampofo di asakakra.
Mid morning, Juma no asoguswa wutie awahenka 93.3 FM sono. Mesra wada diasa na nyankopon waye bi papa po. Enche bia me the motivational message baba wakwemo. Question of the day so ewo ho. Ade, la launso baba wakwemo nti mesra tamu kuchu wati ase. Ha. Dididem. Na wo ye adwuma no so fa adwunu mu fa sa ye adwuma no motivational message no eneba no enu ntimi sra wada fa waso FM e wase bra no ye hye hu nkran ngofo bebre no ano matoba ha e wa braboni mu enu nti u hye hu nkran no na wabɔ ho so na afedia wo ye no wanya hoɔden soronko bi na watimi aye enu nti na e wase de bia wutie motivational message krado dia ene yankwe ene futu samu amewo edema onie enkofo bi wono mu a yankasa nipa na ebinum wono mu a wono mu suro se ombehwe ase wo mu suro pa so wo ye bibi so obeti no osuro so obeti e wa brabom enu nti wo tesa no Chenwa so netie me se wusuro se abrabo na wo bodo be hwe ase a ene ya wadwene se nkunimdie pa wo benya bi de ebre ne na ache pa se wo benya nkunimdie wo abra wusuro se wo be hwe ase no ene ya be che papa ede ama wo enu ndie na pemi sho nkran se abrabo na ye bo no wo be hwiase na wo hwiase na wo sore hwiase sore no emu a ena ofa hu di obenya emu a ena de wani da so no sabeka nipa bebre wonu ma wo try bibi kakra na sade ni nkoyi a obu onu ase wa chinchin abre enti obi aka che so unton entos kakra wo de tonto so try entos so hwe obu onu a wa ton banchia ton obi se o wo de enkosua fa so mpa de try bi hwe wa try bi na se nkosua na se asese abobbo na ne mfaso ne ma ewu okra no wa sha asese wo ton ade na yantompo no wakwa ja se yanton kasa etubo se na bema bu obu won ma wo ko school wa bon na bema bu na de school tata me na ko school na nim se won kofo bebre won mo ahyase no wo mo ko school ahyase na wo ma bon pa so wo mo wie ye no wonom ne kura good grace ana wonti bi da enunti na ya ensuro se obehwe ase awabrabom sa enetie
Wodi ya ebusadefo no ma omakwa omanim ewa brabo nim se. Wo munya no totroto ana. Wono me kire se da bi o ekukuhwe ase nko a. Enti wo yoda sani wo ton ade wo kosuku wo ye adwuma wo ye obi adwuma wo ye wankase wadwuma na sa ade na wo ye no hunu so utimu se ahwiase no doso a ema wabamu mbu anapai mi hye wunkran se ema wabamu embu pem kwanim na wo try wo pem kwanim wo hwiase na wo sore wo tehwe na wo sore wo tehwe na wo sore dako ebefa dako ebefa ama mama nka wo ahintasem bia wo enkunimdie mu nkyerɛw sɛ wo bia di nkunim ahintasem ba ko egbo mu no sɛ enkunimdie mu ono wa ho ansa na enkunimdie beba no agye wanka se wo yɛ krado wajese wankasa ujitum sa maye krado maye yirede se medi nkunim sa wanji antum se nkunim die wo wanimu a ubepem apem a enyeye enti wankasa no first of all e wose ujitum se ade na wo ye no ebeyeye emfa ho ne se wahwe ase jitum katu wabra boso sa ade na meye no ebeyeye enti maye krado se me se 20 times kwa na me folia message na me nanso 20 times na ansa na ubedi ye wabrabo mu ono so no ho agye se wo ye adwumaden mese den adwumaden wanya adwumaden a baabi a opese wuduro no nya de abeduru ho enu nti adwumaden so eka ho ahintasam na ka ho bi enu nti wo ye krado wa ye ready aboabo ho sankunimdie no onsa beka no na wo ye adwumaden so wote woto so de anya de a nyankopon kora isi amana to no wonto biem sesi a wonto mana enti na gire wankasa wo de adwumaden bi efo so a entretra woto so entretra woto so ankasa o emra ne ko se beba so anya adwumaden a won so bebɔ mpa ya hyedam abɔ mpa ya yiri baba se wan pia bonte ankwa ye adwuma bafo yi enya de adwuma no ebeba abebɔ upum se kokoko ena afedie etwato akora security ba ko de etwato akora ne se ubesua ade afiri wonfonsuom se wo tehwe no esa usua bibi wom na we no debe na me ya metehwe ye e wo se wo take lesson bi e wo ho na ne sa yo so no betimi aboa e ma wakɔ wanim e wabrabo ne mu enu ntie na anapɛ yasɛm a meka kyerɛ watufo ne sɛ abrabo ne de akukuruhwe ase wɔ mu obia no onya no totroba agira wofro sane saa na Proverbs chapter 24 verse 16 Eka assembly Proverbs chapter 24 verse 16 Ose na emprenso na otnini ehwe ase na osore na oboneyafo de amanihunu hwe won ase ose na emprenso na otnini hwe ase na osore na oboneyafo de amanihunu hwe won ase enti wo ba amanihunu ama wabofom ana dabi sa wote otehwe mpranso a wo se wo sore mpranso na sa yo so ne nkunimdie abotre no ni gidi sa nyankopon e de bebo wo try ba ko na relax a enyeye ajira wo try na wo famu aba wo tehwe na wo famu aba na sa yo so no bibia ebekoyie enu ntia na afutu semu amewo edema wo eno no so what toba ha wo abrabo mu asemu ene wo eka kire wo eno no afei
Yantinsim. Asidan kutoni ade matwedi ampo Nyankopɔn te mesra wada. Wo wodwo mo betimi afrɛ. Da Nyankopɔn ase o, da Nyankopɔn ase na Nyankopɔn ye bi papa. Amanfo bebre na gu mo kyere. Sisi aye kasa amanfo ye tam wedi abo we so say pan. Minu mienu ye nka ho de a. Mesra frɛ na da Nyankopɔn ase. 0201 944 485 0201 944 485 and 0554 820 910. Danyami ase frada danyami ase. Hello. Hello. Mibacho, good morning. Morning. Udini baby akasa free yet you danyami ase. Pacho mi din de ebo asara me kasa free ko conven. Danyami ase yet you. An offense me busu na so Nyankopɔn aba ho bana sa wa man bone bi ante ya me asede ni kare me de ma no sini din gongon mo nyam ho nyame aja oba no bulun amen. Amen. Ade. Mese unso freda de nyame asio bebre na waye ade amayen enka yesi ya disika to aka me no sika hia. Hello. Me bacho, good morning. Good morning. Na udini baby akasa fro. Yes, I adubi o wenchi zongo. Yo adubi danyame ase na yetio. Me dia sida eni kabia de mewrade. Se wa hwe yeso aboye ho ban. Na afia yesi mi wasan dia bewura abesi sabre ni ente bone asida edi wonso me de manya me se antiampofua nipa bone ni bi kwotehwe ne so na wanyine nkwan fi ne nsem na da so tiase na ne okasa mayen yansu ye tie no nyame enka. Amen. Anya okasie. Amen. Oma won ni won kwan nanam ni ye de nyame ase se yansu ye tiase. Amen. Amen. Hey. Hello. Good morning. Good morning. Me bacho dini baby akasa frio. Me bacho me de ata me kasa free Roman. Yo ata danyami asio. Me de nyame ase wona o hwe so pa ene ne bambo a wabo me ni mabusua ena wa hwe ye so ye krati ase techamada bodue mojeje kusania me kase Ewrade ye da wase ye da Ewrade si beble e wona dom ni mobro hu ene na ba se tumi a ode age ye ababedu sampempense onko so mo ya ho ban abibiala. I won't be multi. Amen. Amen. Hello. Hello. Good morning. Morning. Me bacho dini baby akasa free afa waseda. Me Kwame Taylor ni kasa fi order ki. Kwame Taylor seda yankwe. Be Yankopɔn ase. Awo ba mo na hwe so pa. Ode ahwe me ni mabutu. Ene me master. Ni wona me ni na word especially if yampofua na yame ase ema awo amania eto o so hwe to wa yame yi we fu mi nyina ni yo ta ho ne hye ye osisi efa wo ho awo wuduma ho ye hye yame ja yame oba yame zu konkron adumenti. Amen. Amen. Kwame Taylor ya dase pa. Hey! I can't see you dance in this place. Everybody. Hey! Asido. Hey! Go me. Dela Yesu. Ade. 0201 944 485. Ade. Hello. Hello. Me pacho dini baby akasa frio. Pacho from Agam Kasefu town. O town for ye tie mumu na nyame ase ne yenkwa. Me na dey so ni bambo na shafe for dey ahwe me babusia. Hello, good morning. Oh, me you so good. Na pomwe.
Na me tia se mo ye. Me so me ho ye ba cho di ni ba bi aka se fiafe waseda. Asanifo nyina wani me ba ko pe ewo atema sene ma che school junction. E wo butu fu ade. Yo ma bia anope de be nyame ase. O bembenzo de abedu efe na ni kanko. Na me na sapata asidani ayi din kanfo. Na me ka giri ka se no ye protos and eschatos. Na se nyame o ya sase nya wi nyame asidan kan din. Na me paso na me we se mia me kwasi. Video recovery so no be turning tema mai. Na me we se mi aketwa Kofi Richard aka Carboni atania de Carboni ne no aneko. Ene de bebe na me nsura no nya ne ketima me. Na wanya busafo nyina akese. Woni nyame nyaduma piao. Hey! 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 If you remember this clown back in the day, hey, are you ready? Hey, hey, 1, 2, 3, go! Hello. Good morning. Good morning. Me ba chodini baby aka se frafe waseda. Yo, da nyame ase o. Nya me ba nyame ase se wa ko apro abeto na e be se Father's Day no we na ya chinkwan. Eti me da na nya ase ba fa na de ma so be ka ho na wo program na ga asma wo so me da nyame ase se wo so chinkwan. Amen. Amen. One day, me am off back or can she empty back up there. Yo, okay, she no. I can see you dancing this place. Everybody. Young faster than you see her. Vovo me. Dela Yesu. Me pato yaje enkrato abasisia. Hey, wo, me sawa ware. We dey mean to me. Show babo di ne to. Na we dey me dey ko hen. Me sawa ware. Wo, she, wo be jama ware. Ya ware awu. Aware for. Da bia mo kontoka. Mo problem wo be ma no bra. Oba no so bra. Be ma wo problem pa ne sen. If you wa show ba matisika yo ho ade. Wani pimple say prekisen. O to say flat. Ne no fukwa ne kumi no. Nkete say nketwade. Na najo gina ho a asedua. We yada. If you bisane say edua najo a. Die no timi ye. Nko adi so say kete mentishe awafo mumra ma menkamfo Adombi body home enkuno emfama se utahwe Adom TV Dr. Samuel a memenda bia oba no obo solve mo problem no oyire no obema ne nku a ne to no se ginagina honi no fo no se pene bia Adombi body home ebesiesie no kwaji Adombi nti body home aduro ne bi na bema die wani monyam ene wo bema no esha emma ne mpe Adombi ebemo ye bema mu na nso oben na tattoo na untimi empepa no Adombi body home ebepepa ni nyina skin rashes ene ne egu ho a wompa egu aware no monko Adombi nti body home Dr. Samuel ebeboam efiera yada wase Adombi body home enku no o pe biata Fred Doctor L0246 232343. Hey. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense will be count. And what day immune system or Yankopon, and you're ready Pedriano Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a Peja immune system Nabribia. Ya Rientimu. Sasa dear, a man for the one, Eddie Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Nina Etimi Banaso. Ene nyaruwa kesian kaya wuti ni din ene ho ka na oyamwa hyew nyina no ebo ye ho ban afri ho enna wo mpa omu wa nyaruwa ne dada na omunum doctor enuro no enum Imbusaba Mesa no a emo ahoden pintin ya wo muntimpo se yare ese omu ho Imbusaba Mesa ewo kanshi ene o maimu babia yeto enuro etufo mfre 0246 208496 Imbusaba Mesa police ni no edrono enkratwe FDA asayase
LPG I am from a jar and hote nanso se eho beti ama wo age se wo de adi dwuma yie ansa na wo beso wuja no hwea na hwe se mframaja ho nka biara enje ho se wo te mframaja ho pampa na buebue apono ne mpoma no nyina eba ne saa a menso ana menum biara edi enyinam ahoden eye adwuma dundum eja biara a waso wo ho na frɛ onimdifo mano mmehwe ma wo fa semina nsuegu mframaja tontruwa no ano se wo hu ahuro a na kyerɛ se etue ampa ta ehwe se droban na etwe mframaja no hu ntue na ta sesa droban no acha preko mfie mienu biara echi hwe se abri biara wo be soja no wo bepa wo matches ansa na waso wo stove hwe se mframaja ne ho asode no adum abri biara wo mfandi dwuma biara nkratoyi Free National Petroleum Authority aswe I go kill you with enjoyment. Besine nipa pinu ano mo ntimi yie ase na wo bia nso ntimi nti ase da kosi se wo do ho bekọ akọbọ South Brumrua Bank akane no na medi apreapre wo kwanya mefa so na medi misika besie na menya ho faso daache kosi se odofo bi kire me South Brumrua Bank medi me ho kọ share o mo share sa no mo tonim enne se na misika mu atetra medi mfaso puduyi entimi nua branu nie se onso betimi do ho abebata sika bia soronkoin esanse South Brumrua Bank de wa dane ne ho asorobo a wo fa ne nyonko akotokro nka soro da wo to shares ni bia wo nso aba be ka sika kura bia yi ho na se dodo a wo beto no na be kire mfaso a wo benya ne mfaso bia nso a bank ni benya no nso ka ho bi sika kura bia yi nyio enti nso tumrika na nso fa ho be babusua bi entwen no anka se mihunu yanka esanse from nti wo da enti wo ti ho anu apete fa bia kosie ba bi se de be ya daachi wo benya so mfaso na ba bi sa wo hwehwe no eni South Brumrua Bank enti ye de ye bia ya proma mo bia abusua asempetia enti eni sika kura bia impenifo eni nkomo e was 050-158-4895 ana 050-158-4890 ana say 050-163-3188 Ejuma ye Baby, call you want, I go have to look. Baby, take my heart, baby, carry go. If you think I go leave you, God forbid, yeah. If you leave me, die, be the show me things I can't resist, yeah. I go mention your name to the whole wide world. Baby, you to give me joy. Suffer so you no cry. If we be having food today, I go sky. Can it be true what they talk me? I know they lie you. Yeah. If you leave me today, girl, I don't die. If you think I go leave you, God forbid, yeah. If you leave me, die, be this year. You just show me things I can't do. I go hold you down if you say you want me. Say you love me, baby, say you love me. I go wear you crown if you say you want me. Some people no believe say me I go feel love you like this. So me I no believe say me I go feel fall for you so hard. Me a busy be me they I go hold you down. Surely I could hold you down like nobody. Love me, love me, love me, love me, love me, yeah. Love me, love me, love me, love me, love me, baby. Love me, love me, love me, love me, love me, baby. Love me, love me, love me, love me.
say you love me. Baby, say you love me. 93.3 I can hold you down if you say you want me. Identify your station. I ain't kind. 93.3 FM. Station radio. Yeah, yeah, pause again. Okay. So hard. Me best be I can hold you down. Surely I can hold you down. I'm gonna be one bedroom love teacher. I'm a ruler, call me Caesar. When I spark the to generator, I can't hear why. I don't wanna go. I dare be very bad, I dare be very bad. All it's poison. You see that you want to me go. All it's poison. You say you cannot let me go. All it's poison. I don't know what should be more. Listen, if I listen, sit down, let me put you in the cushions. Slow motion, no rushing. Shush up, quiet, follow my instructions. Let me sit down on it, boy, I know you feeling it. You cannot stand it, the way I'm doing it. I kill it, ebony pan it. I dear be baby, call it poison. Bring the love that I'm having for you. I want to be go, call it poison. Put it under, I'm so into it. You cannot let me go, call it poison. I hate kind 93.3 FM. When everybody underrates you, my girl, I go to appreciate you. You know I can't ever hate you. High above the mud, I will elevate you. I go die on top of your matter, cause your libi, taba, they make me the kaya, baby. I go die on top of your matter, cause your libi, taba, they make me the kaya, baby. Causing confusion, you're causing confusion. So my baby forgetting my genius. They're causing confusion, you're causing confusion. So my baby forgetting my genius. But I go follow you every day. I say you are dead. Tell me now where you're ready. I go follow Ajuma eye. Yes, and the question of the day, Nessa. Uso no dia bandia na wo yas. Unyi ye nyina still oda so yes adia no. Dia bandia. Our channel 40594841044. Facebook Uswahenkai 93.3 FM. FM near capital letters. So do on my ebisa question and that's no. Uswano dia bandia na wo ya nkwada bremwa. Unyi ye nyina still wo yes adia no. Obisa no ya junso bole. He onyi ye nyina wa jonso. Etu so dia ne dia. Obisa on dia no wa hwe no ma wo da pa so anyo wo hwe. Ene onyi nyina wa pani toto. Openi ne kasa still. Oko meet ya kese still no worry the more. Also with the anything for agent channel 0594841044. And our Facebook you back in kind the amount. But it's your matter. But so watch out. Hey. Mama be a pressure. Send me to one more share. For pressure. Even another so pressure. For one of my son, I say, what Juma, dear, more na me de bay. Na Imboost Herbal Mixture. Imboost
herbal mixture. Police in your drone, a drop up. A boost immune system, ne pa. I don't immune system, ne a week. I want to copy a bubo. Copebinum. And now Monday. Bounce a keka Thursday ya wadabos a man for biagojo. Wana kope immune booster papa. A police ni adrono. Mo pebia to Hospital Square Junction. My baby. People's Junction and a drugstore BMO. Ubenya bi ato. Mo pencheche mu afre number 0246 208 496 0246 208 496 and now 0540 710 113 0540 710 113. In boost herbal mixture police in a drone. This child herbal center for so at the best man capsules about. Bema dia wo ya bema chira mema ya wampem. Apia ma ya ne nya adwuma ba fo e wo beji wani so. Anu ti kwa na kope best man capsules ni binom. Premature ejaculation ye free one wo bu no wa jonso a wote ne bema mu jawen kabone. E free mu ba. O kwa na kope binom. Gono ne syphilis eku. Obu akro wanya cancer e woni bemem. Low sperm count anunti enkwada ya ba wo mu fefefe wona hwampo antimi wo bi. Low sperm count o ya de bone. Disaster like me they went for anunti Mr. is Child Herbal Center for Best Man Capsules no. Pebi na nom. Na wo pay Child Herbal Center for Chakwan wanom e wo Suhum Hansa Street. Achemo da wo pebi ato akwachi ni ba drugstore. Kennedy drugstore, Elbia Mwafo Chemical, Wafaya drugstore, Kofisco, Walgreens Pharmacy, always. Achema so ko Mr. Frimpong drugstore. Kede ko Martins Kumi drugstore. Friend number yombejo 0208 288 099 and 0244 966 043. Your body no be best man capsules and you will my your Eddie. Mr. Socrates say I make ready to make you. Yano muno na weni akwa chamfoni crack Lisa. And to call Color Studio and Digital Embroidery. One betcha for Nidia Huchapa. Wedding photography in Amesra wedding, ya dear beer. Aya wabra bobbing na dear bakwa baya unye biem. Unya biem. So your Christo need to send me the worry biem na wawu. Anunti ya ucha wedding photo ya tradia any fair bet me adawa ma chima na cancel na baba beshebi. O me baba shene yo po fresh. No benya no Color Studio and Digital Embroidery. Happy birthday to see your cake. Maybe our school crests, maybe our schools I would retro and watch some your school crest. Nina wo ye be. Maybe our sorry and ambassador ya la course mu ye embroidery bi wo man nina wonom AAB. Lecture kwan your Liberty Transport opposite Kenap Pharmacy. Achamo da ha no mo na make kan wansam no. Ukwa Udru Liberty one mo de hwe opposite Kenap Pharmacy. Frano 0245 276 638 0245 276 638. Hala Studio and Digital Embroidery. Akia form so aye dwuma de bia ba henkan driver no so. Fiada bia. Wa kun kroma Africa se. Oye kania ko ye bobo bo. Enti akia form ne ba bebo asasa brabo. Estitru ne sania wa we society na ye wo mu no. Bebre no na ye fom dwuma. Enti ya mu ntia bi. Fridays bia. Enumre no onum kosi enumre no nsia. Henkan FM, we are the best in the East. Na Henkan Farms so eba. Henkan Farms. Odia Henkan Kwame yabu asani asisi ano. Emeburu ni nya adwuma nya no pese wo ofa kwan bi so na adwuma ebe kuremu. Adwuma ba ya mpotam ha. Ya adwuma no befa kuayo so. Anunti Henkan Farms so eba. Na ya pasa se yantam. Enti amabru no jibia no omo do sabanche wado abura no wado nti wo do bedo ntosa obi so de bedo kan se okro nkruma ni ahwe ya ma be 6 months ni ahwe de
ne no baye ne anyi promprom aye fe ewie so be chawade wa wini ni achawade kama ni oma bebregu so enu nti ya pasase ya ntam wani je ho se bia wasase kakra bi da ho na be so de mayen a ni adi ya sa adwumadia won so chafa wom mesra wade ne frɛ number ye 0244-878763 0244-878763 and now 054-0501 834-260 0501 834-260 Hinkai Farms besa samabru no abrabo Papa. Age. Etiana question of the day ni ebisa me say ebisa obiem. Who so na de ma de na wo ya. Wa ya de anyi onum na no. Wanum na no a de anyi. Etu de na de he. Toli. You want just wa fie toli. Toli. Ebe shoot Pay for your body like a painkiller. Yeah. See my baby make her realize. Say the groupies and the side chicks so them be lies. They wear bikini intentionally to show ties. Nobody compared to my baby cause they be low price. They get anybody in a boy see be friendly tundra. Now the host in Kemuda and Memo daddy lumba. Yes. Made the mess on the cano crack Jimmy Gunsa. Carpenter see me fear cause I'm not you be a me boompa. Yeah. Boy, see the so content. I'm swimming down the whole shape, it's a uniform. Said the private coach, she makes a backpack. Cause niggas in meaning until I'm swimming in the form of black. I'm with you now. Planets. Hey. Messi asembi esie. Awa poe mantem ha. Asem se we poe mantem ha nom. Na me busa se na e poe mantem ha ne asem we ba besie. Oh, e de ba asam no. E poe mantem ha so for de nkom so o. Asem esie pa wa hu. Nobody can love you the way I do. I'm with you, my love. Same thing, way they make me feel like say you go be my wife. Now the same thing we enti ho question of the day na sama me busa no me say uso no deba de na wo ya besi na nyina sa de no ntimi njai why ya manaka ho you are the fly like butterfly my love now this thing make people they say unna unum nsana it's my pain we papa mame kakra uda sunum nsana na we papa to penny toto nyina da so enum nsa love you I'm with you na epomantam asem bi asi wa hanom wa hu they make my heart to asofo bi nobody can love you the way I do asofo bi no o ma sori ba wuo things they enti aye na so mo che duane chansa suspect say them no mo che duane chansa mo self tell them say you are the blessing and no mo self aduane no nobody so table no omo de bia ehwan DJ Nelson Boami. People they say and Sandy be doing the same. Alombo Edain Pobium, Edeben sample. Aha, was a Madingo ever fresh. Edain ever freak. Hey, and say baby, and say our Ghana has been bit a smell of Nina, your master to table Nick Kama. But somebody else want my whole you go make things. I'm on myself, well, somebody or my service, table be because to be a glabus so Guinness in one way BC, just and Sunny baby. And your software drew way. Oh, I'm almost savio the anenu no na asofa kwa kwatena baby and son one. Stop it from loving. No your majesty said o ma besa so for the so mo pensa. Nti o mo ba besa ni nyina afiri ho. My heart to do. Na koma bro mo coke bisa. Fanta bisa. Mom 7 ba ya no. Eh club na wa he fa asege. Eh Guinness na wa he fa asege. Asofo ya hwi ni nyina. Mama hwini nyina danka ba kompo asofo akira enkwaji samu o manom sa ni nyina Totally baby I'm falling for you Aje in the head of my heart
Ejuma no I just say Ejuma. Oh yeah. I wanna dance for you, baby. And I know you're gonna dance for me, yeah. Dance for me, baby. See the love is very strong, oh, yeah. Very strong, oh. We are very strong, oh. Diana, I wanna take you away. Diana, oh, my baby, oh. Yeah, me and you, girl, forever. Diana, oh. Yes, Andrea, Father's Day, a month for big Germany. But minim why na betimi abo fathers ejafo so nyuma mom say na o sweet mother da ben ya bebo father for so dia mom because my ya mentiase da ben da anyom tofu e wo krom wa no break announce saying anade jama nko no break mum banyum bi ma father for ye no ma so mo ya kechi o that's your drum and bass, my love is up to date, Toli. I dance for you, I wanna dance for you, baby. And I know you're gonna dance for me. Also, Fujina so them preach ya, we preach ya. And now Obusa say, "Mo yirenom ashamo so no. Mo so de mejire ni na me mo mpaye mama. Mo yirenom shabo so e wo fie no. Mo de mo so de mejire jira nim ha. Na me mo mpaye emfa mama." Hey, na afa mema wa sorry dem wonyina sorry. Asofu yam jene bram. Hey, enti mema gu so dem wonyina mo yire no mo sha mo so wo fie. Wono mo yire no. Sa? Eno se de mo mbra na me mo mpaye mamo ha. Na na ba ku bi te ho. Fa ba ko. Ono kwa de wanko bi oto. If money no dey, na wait. Na sofu bopini no se eja ato. Eja ato na den na meme wo so den wanyina sorry. Wo so mo ire no mo so so. Na den na wonko ade wo to secret ni say. See the baby don't come again. You don't forget back in a day. I've been the begging to try. Reason with me. If I don't get today, I go make them tomorrow. I be you one make a die. It's not easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. Eja tunko bie na no a wo se. Osofo. Sorry, now I don't blow. Enka me be sorry o. Enso me yire na tia me se countenance ena ma me tenance. For the door, tree for the shorty. Hey, ti wo yire asha wo so afrifia do abedu aso dem so so for dia meti wanu no. She wanna roll one. Asa so dem nipa ba kumpu ni ho a yire nsha no so. Na yide no bu na ni no so dia opa asore. Beto sami ato piga. I we go home home on the wag. Baby say vroom vroom. Say cheese, take a picture. Drag a post, make a see, take a picture. Say cheese, take a picture. Drag a post, make a see. Ti brand else dey hwe nyom ne gum sa. Cheese, take a picture. Drag a post, make a see, take a picture. Cheese, take a picture. Drag a post, make a see, take a picture. I rub on your thing, but we move. Even you go to catch my cruise. You know the vibes, you know the groove. Only why they miss my boo. She make my heart. And confirm be so na one mu to kwine. One mu to kwine. When we done, we go. Wa woni ma posifo ya posifo ya. Woni so woni mom. Woni mom za kaka kradwe ja mo dia ne ade. One city no 2 city bi de. Nza aya culture. Ohin bi krampo ka say a posifo no mo te braba ya ma nkasa because omo hye yi atade enti no san na ye bo omo ahu as obi abesi wa yie okwa abebo ne nsan nti omo atade ne etuntum ensan wa na ye bo omo na ponim se posifo je kakra omo je we go we hear evidence posifo omo je kitekete ja one city bi na ja dia show na kwa foi tu kwan omo tu kwan akwa no mu ko dru barrier bi aposi ni gina ho gina driver ni no gino 2 cd passenger ba ko te front ana o kasa ana posi for kura pe bribe sa wa posi for pe bribe too much ade ba asamo ana menua nti otu na ni ahwe na chi abusa de otu na gisa na menua meboa otu na posi ni nete wono chona nim sa na me bodam ana me bodam ana am sa me bodam o
Don't rush, baby, take it. Kono better Sammy. Not in the pig. All I want was to make you smile. You were the sweetest girl, and now you move dangerous. I see a tolipa, so and then you refuse at tolini now. Two bus, baby girl, man, sister. Baby girl, Tiana Mashi told me no adiatro. Make man shiver. Yeah, I know what's inside. Two bus, baby girl, man, sister. Baby girl, sister. Two bus, baby girl, man, sister. Whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. 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 I said, what's this son? Call you, don't pick up. But still late night, girl, you day online. Eh, me dreaming one girl, I know the bab. My dreaming one saw me, I know the bab now. Why you go do me like that? Girl, why you do me like that? Why you go do me like that? Oh, na na na, yeah. Tonight, make I tell you something. Don't rush, baby, take your time. All I want was to give you love. All I want was to make you smile. You are the sweetest girl, and now you move dangerous. Now you change so serious. Whoa, hey. Me say I feel what's the sun. Two bars, you baby girl, man, sister. Right, what's you, baby girl, don't sister. Two bars, you make my shiver. Yeah, me say I know what's the sun. Two bars, you baby girl, man, sister. Right, what's you, baby girl, man, sister. Two bars, you baby girl, man, sister. As water don't pass Gario, Coco don't turn Pamio. And this is your bet to me, Afre 0201 944 485. Question of the day, no friend way you know. So take care of You my sweetie baby. So if you ask me if I want to 0554 820 910. Usano de man dia na we ya won kra bremu a wanyi so still ade kro no ntimi nya woda so ye. Pass me the ring make we dangba. Make you love me, they go. Baby, hey. Make you love me, they go. You should know by now when I say no, I really mean yes, sir. Yes, yes, yes. Yeah. Now your love the cool my temperature, so cool me down. I did. Baby, you sweet, oh. Hey, she got no feeling. Honey, don't waste time. Only you, day. Hello. Hello. Good morning. Fine morning. Ejumo. Yo. Me pacha, udin baby akase free. Within the destiny, make a friend, you know. Yo, anyase for yet me see ebusa se ne. A question I ebusa no say. Uso andrema de na na wo ya. When you so still had a chrono, giant die. Miss Sano, na me breme who has in sister, and I feel so. Miss Anna, Miss Pedian Pans, me is a star, because super Pedian. And to Fudiana, now Gusu young Wajuma. And yeah, Adriani dear, yeah. And you are down for your Hineba, so Pediana Pan. We say na kulake to na fu shanshenshe we say na sto onye otimi de emu olonka ba akusisu no wadini nyina otimi ya nkwan gallon kufuo gallon nkwan gallon ba miensa ede obedini nyina enum ni nyina ni fufuo enti aduane di ono so de aye aduane di etu so betimi afre 0201 944 485 and 0554 820 910. I'm in Facebook, Accra. Gladys Ampa Media, what dear boss, say hello, please. Good morning, bro. I say, oh, my dear sis. I say, oh, we shouldn't bra. Speedy recovery, Kwabana. Yeah, we shouldn't speedy recovery. Gladys, so dear, what they are bad, and no. Hello. Hello. Ejumo. Ejumayo. Me pa cho ni baby akasa free. FM kwame me pa se free. Yo asani for ye tie mu usande be na we ya still unyi ye oda so ye.
Me de me what 10 years na me pe ma pa me ni na so. Me la fi ma na. Omo ka kwamente. And we yam pie boy. Hey, 10 years no shots your pe ma. Wow, look. Hello. Good afternoon. Good morning, mom. Ejumo. Ejuma ye. Number chodini baby akasa free. Pacho FM puku me ka se afele. Yo, then na uswa we ya still nyi e wuntimi nyai. Mi sala mitimi didi sisi house mi tai didi pa ela sisi house mi timene. Ah, Eradi Jacobo. Yeah, Kenny. Cape. Yeah, Eradi Jacobo. Cape. Hello. Ajumo. Me ba chodini baby akasa free. Me ba me ka se free me Oba Julie, ye tie wo. Me ba me so na ma so di o ma so di. Yay, still. Ma so di. Oh, kuse. Nene bompa ye. Yo, sorry. I go be your message. I want the shape of the peps. Aye, hello. Hello. Ajumo. Ejuma ye. Me ba chodini baby akasa free. From Judy. Me ka se fra chiase. Judy tie wo. Dena wa ya untimi nyai. Simuda maya enkwada. Mitima ya me deficit nkwala blemwa na me dienyi. Nde so die ye. Aya chance wo demfo no. Me say. We have. Aye, minim sama amutumi amda momuso no mde amututu fam ni bia minim. Hello, ajumo. Me ba chodini baby akasa free. Nadi. Kwakwa benfo na mami mbusa wo. Den na uswa no wa ya. Still a unyi ye wuntimi nyai. Ama me pasere para mi buso e pasere. Na oh okay. U pesa ka uja asire na. Oh daddy. Just asire. Hello. Ajumo. Me ba cho uswa no odi anka sample di ene ba bi akasa fiansa ne abasam no so. Kwame Taylor wasa ba biem. Aha kawa kuma wo ho. Inyo. Na Kwame Taylor ti da ben pa na be me hu so ye Taylor ni. Oh, is that drop? Me master ba ho. And okay, o master na ba. Na de no man atade ba akwa famba. Oh, e fia na me ho fami o. Ai Kwame Taylor. E fia mi am de ba blow ai. Mate. Na de be na untimi nyai. Oh, e fia. Ade amara na mi ntimi nyai ma. Oh, Kwame Taylor ni wa hu amane. Oh, Semo. Oh, Meka one pipe boom. Why? Amalamate. Malamate. Ajumo. Hello. Ajumo. Pacho Ajumayo. Me ba chodini baby akasa free. Pacho me dey see am ka se asene. Me name. Na de be na waya wuntimi nya unyi ye nya da so ye. Pacho madasa me ntimi nya na. Wo pena. Pacho ma me say kumu na meda. Unyi ye nyina, wo kwa adwuma wo da. Pacho me dasa ne ya bu me sa. Oh, ko se. Ani agire ye kai won pai bomo. Pacho anyi ya mu pai bo. Eyo, Matia. Hello. Emma no dodo na ye ma asem. Hello. Hello. Ajumo. Ajumayo. Me ba chodini baby akasa free.
Friend me fa ho ben, odan kwanta. E fa ho ben, e dia na why ask unyiye untimi nyai. Bisa na mitimi tama me ho ba me pa. Nyiye, itimi tama class na apie next class. We ya ready Jacob. If I do wrong, baby. Some bankrania. If I ever do you wrong. Wait, Chief Imam, dear, what dear boss, say hello, good morning. Hello, Ajumo. Me pachodin baby akasa free. Oni wa from pao. Hello. Oh, I be human being. Gladys Sasa dia baby say hey Brian Nelson good morning. Ernest Anim say fiampo for wo bo adwuma keep it up sis. It's a special happy birthday. Enkomani nua bear market wa Kofi Richard aka Kaboni. Sinyankopon ommo ne ho bai papa. Asanifo nyina anim. Na ko pe. Hello. Oh, nada. Atia faso ana. Me nipo. Wakume. Na me na de ba ko pa me ntimi nyae man kan ti ba ko nyae. Me ka obesre me. Me nka. Yeah, there's a bit I know. Oh, baby, even from me. Although you will fetch me na ya won't go. When you are me absent. Hello, Ajumo. Oh, nada ehumai. Hello. Hello. Ajumo. Me ba chodin baby akasa free. Ya fa Bright Opoku me ka se fi asene. Bright Opoku de be no wa ya still a wo da so ya wuntimi nyai. Me mo fere ma kasa sa me nyi sa me kasa. Na ka lo pe so ja kasa no. Hello. Minim emuti eno minim dia ha no. Na me ya dia bi park man can't work at the moment me anya. Me nyi still na me. Eh rade me ma metimi chimia de sapo. Sapo den bi twima no still na me nti ja asase abai. Ya dia bo no ya no wan kwada bre mu abo wan saka. Wan na me numa no papa. Ana obi so otimi num ne nsa na me numa no a timi da moja na ma me chimia no de wire de de twi ayi dade sound wo de twima no nyina aso setre asase abai na me nti jai nyi asana sa de ni me jai enti wo bi a ho na ema ne de ma mo de mo se mo de ye ma pe no de mo problem pa. Hello. Ajumo. Ejuma ye. Me ba chodin baby akasa free. Michael Fresh Achimoda ye tie wo Mike. Mama. Papa. Isano na mi show ma pa. Enei nya me pen so. Bi ho kwa ya me fa so. No bi kra kasa be bo so mi fie ni. Anso mi hu ne mu da. Ene ne bi kwa na kwa de sa o hye me da me ma sa na ma pa pe yu bi de so. Oh. To one pie mami. Ani aba one pie na me ka one pie bom dodo. Ajumo. Me ba chodini baby akasa free. Yes, that is possible. Me ka free order. Possible e dia be na why still a wuntimi nyai. Mi shara be pema me papa ma ya ma pema intimi nyai. Possible mi o fra ya na mu se ma sab na den am. So le bon pa etre na se forma e kwabna awode nomble djuma. Amen. Enche. Mi gidi ye pasa no beto no. Hello. Last caller. Tentam dia ne ye kwe. You are the one that everyone wants. Enti yamfa frafo ni siamafo fra pa. Nenso yamfa nsia no ne nhwa ade ansa. Metinti obi anyone say I want faith. CID Muhammad ewo achem oda number 9. Good morning. Chia papa. Me say upe obi a trust statement papa
Papa ne te brofo ma me dwere ho cry don't think far. Don't think mad. What brofo? Now wasam no kana we kan tetente no atro ne kama wese brofo papa ne te pa trust statement da hwa. Dia wo kan ne pepe wansesa no. Papa, good morning. Don't tell me my pressure. I like you, but I hate your brother. Enti anche ye kwafalele aba. On the swagger, they can't stop us even when they try harder. Ya bum say hunam ne tattoo. Hunam ne tattoo. For me say we school be anything I go do. Anything I go do. Take. Kwani befa me koro. Kwani tesoro. Kwani befa me koro. Kwani tesoro. You love me, but I like you. You like me, but I love you. Odo na ye die enye chempe. Na so who sisi me enti me mpe. Se me pe wa me boa enye no kre. Wo dia tata me na me so maso ahwe. Se me pe wa me bro. Wo dia tata me na makare. That you're feeling that I'm feeling inside. Yes, I say me don't feel say when you're inside. Saga, and I dream but you say bike. Amide me. Akosia de Padumas. Efia ampofua. Akosia adepa Dumas. Efia ampofua. Akosia adepa Dumas. Efia ampofua. Asamaba. Lelau. Me razi. Wow, bodam. No shame. What? Me raza sembiaba. Castro. D Black. Me razi. So bim. Afide. Yeah, that's so biaba. Everybody, let's go. Me nam na metete. Me nam na metete. Anda seho. Me nam na metete. Me nam na metete. Anda seho. Betty. Me banda seho. Betty. Seho. Betty. Seho. Betty. Akosia. Efia. Edia na ekọ. Nyama de bebre kosopa, semo kosopa. Boye nkomo. Na o se achime dan ase o. Oba dan SDA, o se oni SDA. Run about ho na. Dabi. Eya SDA heya. Ai. O se asase kese bi da ho no ma. O matro signboard bi noticing nkofo se ehwo ye police fo asase. So on asase na me kire eso pa omo de ma posifo mo Brim Central Municipal Assembly anka posifo betimi akwakosi je se nyama bebrade bia ebetimi aboa police ni bia na posifo kuo no na nka posikuo nso e wo achem dan ne patem so etimi afa ne ntoma pefra asase ne da ho e bia daachi bi ombe ye japade wo so na so na me ka cho asase no mu twetwa etonton omu twetwa asase no etonton de bi henhan kofo enya posifo ne na ayo empenifo bi wo krom ha omudi animo okasa opasase ahan ewo SD enim ho bebi a loyo kwan no junction no so na mango bi si ho okasa opasase ahan a wo metwa bia de ahan wo no maka tro se eya posifo asase ne so ye de han omo ne han no magisika de gombotom omo nton ma omo be han ama se na be ya wo china bi asamba ho a obetimi etu nti ene empenifo ne de be han ho container nso be ka to se fa container mbeti so e bia e fitting shop ya na se e weather for shop bia na se ya container nso na de be sisi nso a be ya na anajo nti partially obrofo yi be ya na anajo nti ade be chi no na ye se we wie bibia na wa hye wadwuma se wo ho no na e de han ho de akwaso no sape me na efia ya won nwanwa seda kwa na ka so pasase ahan e wo ho no ma wo de ka so pe bi ato ye be ka to so de be ye den o mi be ye business bi ton de ntimi ton ma na mo ye de be han so ahu bi aboso mi 50 cedis ni etwa na de amawo ti ni wo tue mfie mienu o se afi ba ko no watua na di kana ma kwabena ne age agu ni botom akodi ai di akwaso no sape
Nti omo sam so ani mo nyina asase na wo han asase na ya me so dia mecho no hu ya me ankasa me so nsa akokyere wo unya du junction so obo nso mo de somebody bi asi wo no mo kire se ho no mo de kwotire eya posifo asase omo property police for sa so come met me dey see police can say quarters kra depo say kosi eda ho na enti penifo na omo di anim watam dan okwa ne ya han amaw ya nton ma ya twabi ebia store bia but udu anim ho no ma sorry kasie bi wo SD ho no mo asori kasie bi wo ho no mo no containers o mudi si ho no ne de o ma trouble ho se wo mu ntutu mfiri ho na mom lori kwan no de wo kuro mu no ase ho no e ho ne ya twa ne ya de ama ho han ne ya gisika na gu ye botum de akwa no ai enti sika no waje a enko police ni bia botom enko police commander ho enko koforidua enko ba bia wono ankasa nipa na wotwa asase ne de ma wo no esanse nipa na woton asase ne de ama no ho oye pani enti nipa na tese me na me be han asase na me nim se oye pani watutu ntoma enti wonim asase no ho niema bia kwasonkrata asem bia wonim enti wo de han me a me han so ati ase yes says me han can say penny na di anim asha na henema tutuntuma de abasahwene agu ne nsa ne koma be han asase ya be ya posifo de a ye de ama se ochena bi on betimi abaye japade bi betimi aboa kuro no etimi aboa police fo wono mo wo achem dane ne mpatam anyina no sase ne da ho ene ye twa han ebi kura de akase wo mbetwa aton na sisi o masisi dan wo so na asa asase no kofu adidi akompa ejase na meka ne se aposifo mpenifo wono mo apue mantem Eastern region achem dan nyina ka ho wo mo nsori pa na asase no se asase de da ho na wonya bibia wo so a first na on kasase wo nko bia je se nkanya aposifo no hu se nkofo didi ba mu ena o mo di somebody kosisi ho a enkasase ne nyina asa enti so mbetimi aye bibi wo so na betimi aboa omomaya ne ntam enti sade asase no besa esanse na okura sika ubenya asase atoye wodi onya wodi obenya bi ato sika ne ye hwehwe na meboa nti asase beda wo na ekoma bede me ya me ma ne nda ho me de me ha agi sika no enti aposifo no epenifo no wo mo ye omasade e wo se wo mo ye bibi asase no so wo mo nye MC asamwe koma no MP asamwe koma no mo nya bibi asase no so na asase ne sa wo de han ebe kakra mbeton sa na so ekofa manim na so pa na so aka kakra bi aka kuma bi eti penifo nya bibi wo so esan se wo japade ana asase na wa anya japade wo so a obi ba obeton so ati asem bi pesika no na maton asase ma na me yehwe wo so a na me ho ati me nsa nton mo eno na ma asase nto kwa kwaso no na we akoya posifo de enti na da ho no na so nkofo fa won e de han gi sika gu ombotom enti yesra mpanifo wo monye bibi wo so na mo police kuo na wo dan ha no ne mpatamu no na no so entimi nkonkan hwe senkomosi police training school kra wo sasase no so a ese ka beboa odan kro kakraka wei na mebu no pesuku akọ training na ayi so mo kwankran Kovota region adai wadanye kurofun sa o atimoda to the global world yesra penifo omunya bibi na asase ne da ho yankofo din wusika eduni nyafu we waje no odekwawe club atoki bab so ya bisu dia peges eno no ambwa na peg anketwa de sa garden yi eno no ene mumpe bibi mfanye sa because enye yete hase amanfo nante efuka kwa voter region nimkofo bi amkoye training wo voter na ni asase kakra asase eda ho na kofo fa de han atutu ahene ma atutu ntuma asha ahene ma ade abasahwe ato ne nsa de abe han the fashion up bra na fa beto etrinsa no age no asan so akan 2 years a say 1002 awaje agu ni botom wo kwawe e copper gas wo kwawe e de copper gas
no. D Black. Me brother. So bim, I feed it. Yeah, that's how we are. Auntie, greetings. You go greet. Now Kasembi, why me say? Oh, train. Train answer. Mami busa. Me ma come there radio so. What ka there? Ai, na me numa no pa. Hey! Mi swano. Where there some baby? Na me numa no. Na me ma metimi chiri de support twitwi ma no me ko school na ma no nyina papa. O bere wa no. Ma me djuma wade adi mi. So na me num. Moja ne banya na me num. Na num na atafre. Baka say na me de. Mi nyi ye ne be kakra bi ansa na mi timi agai. Ebi num o mon san so papa. Na me say otimi num na afon. Afon aye kete. Sister bi am ko to no office bi mu akra. Na mo bompo. Pani a wo num. Pani mu or receptionist so. O hwe na obi anu anu de ahye na num anu. Ya antia no. Omu asatia na nya de obejai. Etata me ba bi wo hono Adepa Dumasi Junior. Wonum na nsa otimi num na ma yare akoda hospital. Nsa na omo de no ko hospital omo se nsa na wonum ni ntia. Esan se odidi agora na osan de ahye na num. Wotia na wonyai. Onum na de nsa ahye na ma me no fun asan aposa aka ho. Wei. Onyai wonyi okọ 4 years oda ko posa. No onum oda ho posa. Na wo ankasa de na wo ye. Me. Mimi so anu ba ko de mejai. Na emienu ba ko de still mintimi nyai. De he no. So hu. De mejai no mi so no. Se wo po obi opesun pa. Eyemia. Mitimi so na soro. Convulsion na chime. So yes mitimi so na me de me na akekere me ma me ho sei. Me de akekere no me otimi nwai me. Me so yes me so ya na me so pan o. Ntwe me kwala bem picture me so pan. Esi esu nkwa na mama ese. Sa etimi am nyi ye na me du baby no me na ma mitimi hye ma me pani no afre me so wura. Me nyi na se ya na me se da bia de we de. Eso ja. Asa me yifre san sa fa so ya ma de keto bia na me su. Nti wo se mi jai. Tisi sie de mejai me nya yeden na de ba ko a menya ma ya me ntimi nyai me tie bia na ba ko me nu nsuo cup mienu me tie bia na ba ko me nu nsuo cup mienu eno so anya kra enya ma ja me ntimi nya eya na me try say mejai nsu mi ntumi ene me ka on pai kan pai bo na pai ne doso na ade so ade bi sum yo me edua na ba ko na ma na cup mienu edua na ba ko me tese me nu nsuo cup mienu ye chan omo adwaman na wo nkwada bi onya na wo pe ma 10 years to me ka say na mo baja mi to me na just wo jare did na eduabo I was say de no kwama kwabla yes na okọ council ai na kwabna so de na sen kwabla de no wakacha no menka na kasa ba menka wakacha ma be di kokonsa ona kasa ba kwabla de na nyo enya krakrakrakanye asa me nya line no dan fish de me besraw mesrawala fish de anya mesraw me too kaka fish say ya le bi wonu so menka ya le no okay ase ade bi wonu so wa ya enko adano ka kire me o ka kire na me se me de ne be ko papa bi wonu abompa ya no se afia nya yo ayeka poi enya ye kwajo we de empire tumi ade nyina we nipa na bo empire mawa ebe kọ kra ma bi na afi ho ato no aye free eti kwajo ebe bo empire de ama why be bia wo bia nu se ohun ye ewia wo ba man ka ho asembọ ni o eye fia mpofo a na ekofa ba obebisa amie ti kwajo me nka kwajo ho asem o wo be aya no kra yo so onu sisi a osuro mi o sa greet na nko matia bitia mama Florence ene na ahye afe eye Doreen Ventures opposite Liberty original Fosby papa wo mo ye heavy papa ena Abena Bless Sir Johnny wonu nyina mo ye heavy pa Genesis Fashions wo mo no o mo di phone yam yibi na wo mu di tia henkan na fem wo mu ye heavy papa na wo ko hu mai gu on ma ye nkofo de yibia wo mu hye backyard pa bitia wo bia wo tia henkan 93.3 FM afei kwabena efo gbotogbe
me man no speedy recovery me we speedy recovery pa Nyankopon ka no no nsa ne yade na adokro na che Nyankopon nsa ne yare a ne ho beto ne ntem kabra yade adokro na che pa afi original soldier actor or New York City US ntia kese nkoma no pay wo hwe life ma wo hwe ansa na wakwa adwuma eno na wo de fa any breakfast no ntia wo hwe ansa wakwa adwuma yo enti sama akwasu ade ba ye nyina ye lelew enti abusuanfo aha ene yade mu asie na me message ba ko bia kam wa Facebook Janet Dakon. I say good morning my precious Afia. Good morning me chiao dodo me chiao sa chiao bi ma me Janet. That's a pa. Enti ha ena me demo ebesie. Juma na de sia na fe pram to breka se bo abawa kwan mu. Bra Nelson na hu nwom no ma yen. Ami asante na de kwa aba fontentan kese ne so. Me nua kwa na question na metena na dwan mu. Kwabena me we show speedy recovery honto on time na bra enya ga yeso a jeso ba hema wo ye media ahomachi wudi wuti to me so a eti mami nchia ekesu mo mi so ilo bi keke mi bako mami nchia mahine ba ewo UK good morning ever since she came aposifu wana manai odana manai nyina mamu nyina good morning teacher ni CID Mohammed bidi Afia ampofo bye bye